Ćao svima, ja sad ću vam pokazati kako da istavite sliku od interneta na vašem profilu, kako se zove to, na vaš desktop PC. Samo odimo na Google Chrome, ukucamo kakvu želite sliku. Ja evo želim da napravim Counter Strike 1.6. Sam malo vremena sučio. Evo ga, ima images. I sad berimo neke slike koje sakamo da stavimo na svoj kanal. Ovo je dobro. Čem malo, sam malo. Evo ovog čela stavimo. Zemo tu. Znači, odimo desni klik. Odimo. Nije to. Odimo. Samo download. I samo odimo na sliku. Vlećemo tu kad držimo. Odimo dolje. Izvađamo tu. To je. Stegamo tu. Desni klik. I odimo tu kao što piši ime open, da vidimo sliku. Samo malo vremena. Da se učite. Dobro, nije bitno. I odimo samo ovdje. Set as desktop background. Tu ko stavljamo jedan klik i evo ga. I to je to, ljudi. To je to što ste vidjeli, samo toliko je. Ako sakamo da imamo sljednu epizodu od The World Smile, molim vas, like, share, comment and subscribe, naravno. I pozdrav. Ćao, se gledamo kasnije u drugoj epizodi. Ćao.